الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع. مسبت الدبه يتوري ودني الله سبحانه وتعالى أني من إن ذرية yettore wodani allahu subhanahu wa ta'ala on daaluɗo ka deftere makko teddunde ko onon yo gomɗinɓe dande ko'e mon dande hoore mon onon e ɓiɓɓe mon ɓe yiite e juuli annabijo muhammadu sallallahu alayhi wa sallam ɓen makuɓe nde gorko ne'ata ɓiɗɗo makko on ɓuri moƴƴude nde o ittata beru sa'ure tew sadaka. amma ba'd أيها المؤمنون اعلموا أن تربية الأولاد عمل شاق وجهد يحتاج إلى وقت وهي عمل فاضل وفيها الاقتداء بالرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح في تربية أتباعهم وبذلك يتم التعرف على كيفية تربيتنا لأولادنا. جابي الله تدبه غوتو كلا دراما هلوغول الله سبحانه وتعالى ande kadi wondema ne'ugol ɓiɓɓe ɓen ɗum no haton jini e wagutu ne'ugol ɓiɓɓe ɓen ɗum ko golle tedduɗe ko golle kelluɗe ko golle yeɗɗuɗe ko golle yiɗaɗe ka allahu subhanahu wa ta'ala sabuna no e ne'ugol ɓiɓɓe ɓen ñentingol annabijo muhammadu sallallahu alayhi wa sallam no e mum kadi ñentingol e sahaba en iwtirnoɓe ɓen ɓaawo annabijo muhammadu sallallahu alayhi wa sallam ko ɓe ne'uno ko yimɓe moƴƴuɓe iwtirnoɓe ɓen ɓaawo maɓɓe si en anndi ɗum wonanayi en sabu enen kadi anndugol tigi tigi ko honno haanuɗen ne'irgol ɓiɓɓe meɗen ɓen ko honno haanuɗen ne'irde zurriyaji men ɗin wa qad hassa al islam ala tarbiyati al awlad muhawilatan wiqayatahum min annar qala ta'ala ya ayyuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qal wa'mur ahlaka bis salah wa madaha ibada arrahman بأنهم يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. جابي الله تدبه عند وندما إسلامون رردني فتا فتا كهنا سيدا في نؤغل بيبين إسلامون رردني نؤغل بيبين كدي نؤغل بينغل ɗum ɗon wone sabu o tigi eto fii danndugol ɓe naatoygol ka yiite jahannama sunne toon si tawii woni neene on e baaba on maa ɗum baaba on e neene on ɓe daranike ne'ugol ɓiɓɓe ɓen ɓe ne'iri ɓiɓɓe maɓɓe ɓe needi l'islam allah waɗii ɓiɓɓe ɓen woni ɓiɓɓe ne'iiɓe ɗum wonay sabu ɓiɓɓe ɓen ɓe yeɗɗa ɗum wonay sabu ɓiɓɓe ɓen kella ɗum wonay sabu yimɓe ɓen wona yimɓe allah ɓiɓɓe ɓen wona yimɓe allah rewoɓe allahu subhanahu wa ta'ala ɓiɓɓe ɓen wona ñentinoɓe sunna annabijo muhammadu sallallahu alayhi wa sallam ɗum wonanay ɓiɓɓe ɓen sabu naatoygol aljanna yo allah wallu en jeeɗen e maɓɓe ko ɗum waɗi si allah subhanahu wa ta'ala on o wii awa haray e ko ɗum woni yamir ɓeyngure ma nden julde nden ila e sonnaɓe maɓe yo musidɗo tedduɗo ha e ɓiɓɓe maɓen ha ene eteɓe maɗa ɓen haray ko ya yamirɓe ɗo fof julde nden ko fi on ɗum no woodi jongalleɓe goo tawa kañum hino watta fota ko hina seeɗa fi julde nden wakkiloto wagutuji ɗin seenoto ka juulirde juuliɗo e julɓe ɓen kono tawa te faasi sonnaɓe ɓen juulir tawa te faasi ɓiɓɓe ɓen juuli tawa ha jootigui o ala awa ɗum ko faljere moolanande noon nde tawno ko an halfinaɓe haray hiɗa duwa aynude ko halfinaɗa kon ko ɗum waɗi si allah wi yusikumullahu fi awladikum allah no wasi on fi ɓiɓɓe mon ɓen awa haray ɓiɓɓe ɓen wona derfeteɓe wona yeebeteɓe ɗum ko nema noon on nema noon ko ya yettirmo allah yettirgol mo allah ko ne'ugol ɓe needi dina l'islam ko ne'irgol ɓe dina l'islam ko ɗum wanti allah subhanahu wa ta'ala on manti jiyaɓe makko moƴƴuɓe ɓen ɓen no wiya ɓe fewta allah ɓe toro allah ɓe naye joomi amen min torikema
okkumen ka sonnaade amen ɓen e ka ɓiɓɓe amen ɓen belangite ko ɓuɓɓini ɓernde ko weltinta ɓernde men torikema waɗu men kadi hara ñentinooɓe moƴƴuɓe ɓen ɓe jiyaaɓe Allah torotooɓe Allah o torotooɓe Allah nde torande ɗo duwortooɓe o du'a ɗo ɗaɓɓayɓe nde ɗaɓɓande ɗo Allah subhanahu wa taala o woni ka dow asamanuuji gaa o mantiɓe yo Allah wallu en jeeɗen e maɓɓe. ومن السنة يقول صلى الله عليه وسلم الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها وقال أيضا مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 harayo musidɓe tedduɓe ka sunna kadi nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam hiɓe rerdini kadi e fii ne'ugol ɓiɓɓe ɓen ɓe maaki wondema gorko no aynina e ɓeyngure makko nden haray o landitoyte fii ko o aynina kon gorko o landitoyte ñande darngal fii ɓeyngure makko nden allahu subhanahu wa taala o landitoytomo fii on kalifu ene e hara o kippunoɓe no moƴƴiri o neyirnoɓe diina l'islam o kippunoɓe o andi e neele hiɓe wakkili janngugol diina kan hiɓe wakkili gollitirgol diina kan ka tawi hari ko ñaamu janɗa o wonno neyirgol ɓe allahu subhanahu wa taala landitoy to ɗum kala jongalleejo e ore ɗum kadi ɓe maaki kadi sonnaajo on ɗon kadi ko ayninaɗo suudu moodi makko ndun kanko kadi o landitoyte fii ndun suudu ɗon ñande darngal kanko kadi o landitoyte fii ndun ɗon e ore ɗum kadi nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam nde tawno hiɓe rerɗi fota fota ko hina seeɗa e fii ɓiɓɓe ɓen ɓe maaki yamire paykoy julde nden yamire ɓiɓɓe moɗon julde nden kaɓe heɓi ɗon duuɓi 7 si woni ɓe timmini duuɓi 10 ɓe juulali on tuma poccomɓe e yo e jaka tawi kun ilata kun heɓi ɗon duuɓi 7 haray an babajo on no waɗɗima nde hollata kun fii julde nden hollamo no salligorte hollamo no juulirte tindinamo ɗum jannamo ɗum yamiramo yo juulu contrôlamo kadi nde tawno jongallejo goo iwataka galle mum ara kippane ɓiɓɓe maɓen ko an woni ko ayninaɓe ya anndu a landitoyte fii maɓɓe ñande darngal si woni noon paykoy ko yehi ha timmini duuɓi 10 misal ko woni paykun jaɓali juulude hoorele kun heeɓi duuɓi 10 o toon to mayɗa haani ƴettude cawun togo sunni focci a paykun kun hollamo e neele juulete wa haraso salafu ala tarbiyati abnaihim وكانوا يتخذون لهم المربين المتخصصين وفي ذلك وأخبارهم في ذلك كثير yimɓe moƴƴuɓe feƴƴunooɓe ɓen hari no hittini fiinewgol ɓiɓɓe maɓɓe ɓen dey wuriitooɓe ɓe ɗaɓɓay no tawɓe ɓen ɗon ko spécialiste ɓe ɗum ɗon telemma fiineedi ndin ɓen ɗon on fiiyo ne amɓe ɓiɓɓe maɓɓe ɓen a yiyay no ootigi no ɗaɓɓa neɗɗo yeɗɗuɗo jogiiɗo ganndal jogiiɗo faamu annduɗo fiineedi annduɗo fii ganndal addamo ka ɓeyngure mum yamiramo e neele haray yo ne an ootigi ɓiɓɓe makko ɓen yo jannan ootigi ɓiɓɓe maɓɓe ɓen tawi ɓe waɗayno ɗen golle labaaɗe هوري دون كدي والولد غالبا يكون على ما عوده والده وفي ذلك قال الشاعر وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه هوري دون كدي وهيبي كون كدي ɓiɗɗo haray ko e ko ben makko wowtinimo kon ko ɗum ɗon o jokkata ko ben o makko wowtinimo kon ko ɗum o jokkata ko heewi kon si tawi babajo wowtini oti ko moƴƴi ko heewi kon o wona e jokkuɗo ko moƴƴi yo Allah dandu kadi si tawi kadi koko moƴƴa ɗum kadi awa o ɗum adi so shayir o wi haray pay kun no heewi mawnugol e ko ben makko wowtinimo kon wama dana alfatan bihijan walakin yuawwiduhu tadayyuna aqrabuhu pay kun ko heewi kon hawtata ko tun jilo diina non ko mawɓe makko ɓen hollatamo diina kan ko mawɓe makko ɓen jannatamo diina kan ko mawɓe makko ɓen wakkiltamo diina kan ha o wowta diina kan o jokka ɗum haray ko heewi kon ko noon woniri والولد في صغره أكثر استقبالا واستفادة من التربية قال الشاعر قد ينفع الأدب الأولاد في صغر وليس ينفعهم من بعده الكبر يورد كدي paykun ko fewndo ka kum fanndi ɗon ko ɗon kum weli newude fewndo ka kum fanndi ɗon ko ɗon kum weli newude
wonatuma woni ndugu sowi molanangin urkingir wa bemmum on tuma noon o tiwi ko fewdo ɗon noon fuɗɗoto newgol ɗon haray o tigi o leeti ko heewi kon pay kun kaka kum fanɗi ɗon kum weli newde dituma ɗum wono ndugu sowi molanangin seede mum wono joni wano bilitol leggal bilitol sira faala wurtude kaka woni bilitol ɗon faala o wurtata naɓira ka faaliraɗa o amma sa acci ɗum ha woni legginti ɗum gin a wi ya wurtu a gerda e mum seeɗa tun hela ma ɗum tode gerda e mum haron ka tertora noon awa haray pay koy kadi ko noon ko ɗum waɗi so wi inna alhusuna ida addalta tadalat wala yalinu ida layyantahu lhasabu haray bilitol kaka ngol hecciri ɗon kono sa acci ɗum ha woni leggal yorngal a wiya ma keccal kono hara woni tiiɗi leggi molanagi a wiya yilu tewda ɗon ɗum welata fii e hore ɗum noon kadi ka newgol ko ɓuri moƴƴude koye no ne'irta noon ɓanndu ndun koya ne'ir noon kadi ruuhu on wona ɓanndu ndun tun neete dey ko ɗum addi shair o wi ya khadima aljismi kam tas'a li rahatihi ata'abta nafsaka fima fihi khusranu aqbil ala arruhi fastakmil fadailaha fa anta birruhi la biljismi insanu wo fayo wonɗo maccinɗinanade ɓanndu a maccinɗinani kemere piyon ɗum ko yo ruhu waɗuma ɓan waɗuma goɗɗo ñande tawata ruhu on sortama e ma wonde ñande ko wiyete heno fure on ka beliɗa heno fure on ka wallinaɗa hande kadi wigol ko modi kaari en ko ɓessoe kaari en ko alajji kaari en ko ustade kaari en ɗum ɗon fof walike to ɓay tun ruhu on ittama e yo e jaka o ruhu si woni neɗɗon o fatike si tawi ko moƴƴanaɗo ko ruhu ɗo neminoyte si tawi kadi ko malkisaɗo kadi ko o ruhu lettoyte joni noon ko oti no hani wattande ili fi o ruhu fata fata ko hina seeɗa e hoore ɗum kadi oti e hoore newgolngol oti koyo hollu ɓiɓɓe ɓen golle yeɗɗuɗe sabuna haray no heewi ko ɓiɗɗo ñentinta ben mum shayro wi wa yansa alfata ala ma kana waliduhu inna al-uruqa alayha yambutu shajaru o inni wondema pay kon ko heewi koko tawi ko fino tawri mawɓe makko ɓen kon ko siyon ɗum leɗɗe ɗen kaka ɗaɗi woni ko ɗe fuɗata ɗe mawna ndaare tun joni pay kun si fini tawi ben mum tuma tawi ben mum misal ko wano salliɓe ma ko juuloyoɓe ka juulirde ko hittimɓe fi juulugol ko hittimɓe fi janngugol ayi ay pay koy ko kañum kadi no fijira ɗum ko heewi kon kanko kadi ay koye fijira no dingol ay koye fijira janngugol sifa ɗum fof nde tawno ko ɗum ɓe wowi yirude biro maɓɓe e ɓen maɓɓe kono si tawi kadi pay kum ko wowi yirude ben mum ko tappugol jimɓe ayay ɗon koye pay koye kadi e nden ɓe ngure ɗo kankoye kadi koye ƴetta poto e wertani e to kankoye kadi koye jooɗo ɗon koye ekkito tappugol jimɓe o ɓay ko ɗum ɓe fiɗi ɓe tawri mawɓe maɓɓe ɓen awa haray pay kum ko heewi konko ko tawri kon mawɓe muɗum ɓen kadi no woodi woɓɓe goo no jogii faljere kadeedi yiilata yiltata ne'ata hollata puttere ko si woni ɗon yontere yo lewru hitaande duuɓi ñande goo o tigi filtoyoɗon nde wotere daro sonka ka tande ɗon haa kawtal ngal fof ƴeewa mi ronku yo on feewu o etike taw landugal no wiya est ce que a etike do ɓe feewira a naɓunoɓe ka gurana o hunjete ton a naɓunoɓe ka darsuji ɗin janngete ton a wowtinnoɓe yahugol ka juulirde a wowtinnoɓe yahugol ka waajete ton a wowtinnoɓe fii diinakal misal on no awa ko shair o wi kon alqahu fil yammi maktufan wa qala lahu iyaka an tabtalla bil ma'i wo misal on no wayri o ƴettuɗo pay kum haɗɗi ha teŋi dari feri ka baharu dari e kambugol si a ɓuuɓi wona ko sikkuɗa kon e an a haɗɗimo ha o teŋi a ferike mo ka nder baharu daroɗa e saragol kambugol wondema si o ɓuuɓina ko sikku kon on o yoonoto si allah faabaki na ɓuuɓugol tun o watta ɓay tun himo haɗɗi o bugama ka nder ndiyan awa haray darotoɗo kadi sonka wiya tawa ne ata ko si woni ha ñande goo sonka ɗon ni tun ɗum ɗon haray puttere nafata kadi newgolngol haray o tigi ko yo andu ko yo eto o golla golle moƴƴe kanko baaba on ɓiɓɓe ɓen yiira baaba on golle moƴƴe ɓe yiira nene on golle moƴƴe ɓe yiira biro maɓɓe e ɓen maɓɓe dewal ɓe yiira ɓe diina haray ɗum noon ko noon kono si tawi joni baabaji on ha jaaka e diina neneji on ha jaaka e diina e hoore ɗon noon inna ɗon noon ɓiɓɓe ɓen koyeɓe jokku diina ɗon welata fi few ɗon haray welata fi few haray si tawi o tigi waɗiri noon haray o ari ha ka wi'anoɗon atamuruna annasa bilbirri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitaba afala taqilun e yo ene e o yanira yimɓe ɓen
yoɓe janngu yoɓe jokku ko moƴƴi taw noon onon on watta mi wala wala haqqille on haqqilta ɗum wonata si tawi tun o tigi e tawi o tigi o yamiraɓe kono kanko o waɗata haray ɗum hino metti fi few haray ɗum noon gasata kadi ɓiɓɓe ɓen ɓe inni wo babajo ma nenejo si hebbini jentagol gimi si woni jentotoɓe musique ɓiɓɓe maɓɓe ɓen mande maɓɓe ko foolugo ko waw ko foolugol amugol ka fottete toon ɗum noon ɓe inni pular wondema hulata hersata ka mi wo foolay yo Allah dandu en jiidagol suguɓe ɓiɓɓe ɗon jogiiɓe ɓen kadi suguɓe yo Allah arsukuɓe hulugol Allah yo Allah arsuku ɓiɓɓe ɓen peewal ɓe hula Allah ɓe arta e laawol sellugol ngol fewnana en fewnana dendangal julɓe ɓe sabuna koko feewi ko nafata sabuna koko feewi ko nafata ko ɗum waɗi haray shayir o wi ida kana rabbul bayti bidduppi mulaan fa shimatu ahli lbayti kullihim raqsu wote tawi woni jongalle on ko jentotoɗo musique manenejon ko jentotoɗo musique ɓen ɓiɓɓe ɗon mande maɓɓe ko wawugol amugol no jeeya e ko sonini no jeeya e ko aanini no jeeya e ko maafini no heewi e baabaɓe no heewi e neneɓe tawa si téléphone hunkun soni ko musique nanata no sona ɗon ta sonori on ko musique sa ndaari ka salon oti ka télévision on ɗon ko musique denndaangal CD ji e DVD ji e kala e carte mémoire ji ko woni toon fof ko musique woni nder ton honno ɓe ɓiɓɓe ɗon feewirta si Allah faabaaki a waray en torondiri hulugol Allahu subhanahu wa taala o arta e laawol sellugol ngol si woni jooni babajo fiima e cigarette ko honno ko innirta ɓiɓɓe maɓɓe ɓen wota ɓe fiimu cigarette ɗum welataati few ko si tawi a fiimata ɗon kambanaɓe wiya yo ɓe accu ɗum moƴƴa halkay cellal hawtay teddungal bonnay jaahu bonnay cellal bonnay ɗon a waaway kono an tigi a fiimay wiya kadi taɓe fiimu ɗum welataati few a waaway ko wattugol yiili e ɗum فالولد الصغير أمانة عند والديه إن عوداه الخير اعتاده وإن عوداه الشر احتاده عباد الله إليكم بعد طرق السليمة في تربية أولادكم شوني نغاري بيتلو ko kalifu ko hoolaare wonde hoore mawɓe makko ɓen wata oti bonno hoolaare nden dey ɓiɗɗo si tawi woni ɓiɗɗo o ne amaneedi moƴƴiri o woni heɓineedi moƴƴiri o wonanoye ɓiɓɓe makko ɓe mawɓe makko ɓe neema yo Allah dandu si o heɓi kadi needi bondi o wontanoyay ɓe soñja e lette o wontanoyoyɓe soñja e lette jooni noon haray mawɓe ɓen si ɓe wowtini ɓiɓɓe ɓen ko feewi kon ko heewi kon ko ɗum ɓiɓɓe ɓen jokkata yo Allah dandu si ɓe wowtiniɓe kadi ko boni kon ko heewi kon kadi ɓiɓɓe ɓen kadi ko ɗum ɗon woni ko jokkata jooni noon haray laawoyno toon koye tawata no haana wattaneede hiili e mum e télémasi ne'ugol ɓiɓɓe ɓen ara noon ɗum suɓugol suddiiɗo yeɗɗuɗo sabu no haray suddiiɗo on kon ɗon wonata nene ɓiɓɓe ɓen si tawi nenejo moƴƴi ko heewi kon ɓiɓɓe ɓen kadi moƴƴay ko ɗum ɗo woni toɓɓere aranere mande e aranere e téléma fi ɗaɓɓugol ɓiɓɓe yeɗɗuɓe haray ko ɗum waɗi sunnulaaɗo maaki ida atakum man tardawna dinahu wa hulukahu fazawwiju si ari ƴammugol ka mum sagata ma gorko mo weltorɗon jikku mum on e diina mum kan haray resinemo dey haray jaɓe haray resinemo ko wana noon kadi si tawi kadi ko ƴamowo kadi ko jiwon bo ɓa ko suddiɗon bo duwa ƴamude nulaaɗo maaki fadfar bidati dini taribati yadaka suɓo jondina kanko ɗo woni ko gañotoɗa andi ɓe holli gorko on ko jiwo hombo suɓoto ɓe holli kadi mawɓe jiwon kadi ko gorko hombo ɓe suɓantomo haray ɗum ko hunde labande noon no jeeya e mum kadi oti du'o kadi o du'ano kadi ɓiɓɓe ɓen o du'o yo Allah ko atto o tigi jibiranede taw ɓiɗɗo masi ko suddiɗo ɗo yo jibinde taw o toro Allah mi torike ma arti kan zurriya yeɗɗuɗo zurriya kelɗuɗo zurriya feewuɗo zurriya hulowo Allah oti toro ɗum Allah e hewre ɗum kadi gorko si tawi no yottade suddiɗo mum si wiyama gorko no yottade suddiɗo mum nano pular fof haray nani haray ɗon kadi gorko on koyo o waɗu du'a taw hanaɗo waɗede on ɗon wano nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam makiri noon si tawi gorko no yottade suddiɗo mum o wi'i bisimillahi allahumma jannibuna cheytana wa jannibi cheytana ma razaktana si tawi oti waɗi on du'a nulaɗo maki si Allah arsikiɓe zurriya e ndin daɗɗudi ɗon on ɓiɗɗo ɗon cheytane wawa heɓoyta doole e makko no jeeya e mum kadi si tawi woni Allah arsiki o tigi ɓiɓɓe ɓen o tigi hannde kadi o du'anoɓe noon
o duwo yo Allah geɗɗimɓe yo Allah pewnuɓe yo Allah kellimɓe yo Allah akkorɓe jawdi ɗuɗundi laaɓundi nafayndi yo Allah akkorɓe gandal heewungal nafaygal yo Allah akkorɓe laamu yeɗɗugu nafaygu o toro Allah yo Allah waɗuɓe huloɓe Allahu subhanahu wa taala o nafoɓe ɓe lorrata oti duwanoɓe kono ɗo kadi no mapini no woodi neneɓe ɗuɗuɓe no woodi babaɓe ɗuɗuɓe oliyede ɓe duwanade ɓiɓɓe maɓɓe ɓen ko huɗugol ɓe ko daragol huɗa ɗum le si ɓe huuɗi tun jaaboto ɗum sikke wo ala awa haray ko wattugol yiili e ɗum ɓiɓɓe ɓen ko du'anteɓe wona huɗeteɓe sabuna se ndaari joni wano yimɓe moƴƴuɓe feƴƴunoɓe wano annabaɓe ɓen ɓen hari ɓe du'otono ɓe torotono Allah yo Allah okkorɓe ɓiɓɓe yeɗɗuɓe wano annabi Zakariya ɓe makuno rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibatan innaka sami'u du'a ɗum no heewi ha du'aji ko ɓe du'unoka alqur'an awa haray kadi no jeeya e mum kadi wota oti hulɓinir pay kunku wiigol joni awa haray e bandiwin ginno arde ma seytanuru ndun no arde ma barewin ginno arde fi moɗugol mo ɗum ɗon fof haray pay kun hulɓinirtake ma kukuru ndun no arde pay kun hulɓinirtake ɗum ko wana noon kadi pay kun kadi wota sabotumo wota sabatu pay kunkun tentini yeeso miñiraɓe makko ma kotiraɓe makko ɓen ma ɗimmoɓe makko ɓen ɗum kadi waɗetake no jeeya e mum kadi wota noddir pay kunkun inde bonde wono wigol hen paño komojo ariɗo ma wigol paɗeru ariɗo ɗum wawletake ta wiw ɗum ɓiɗɗo ma on pew ta wiw ɗum ɓiɗɗo ma on ɗum waɗetake ɗum wawletake no jeeya e mum kadi si tawi ko jiwonsi kun ilaka kun heeɓi duuɓi jeeɗɗi ta newnanmo wattagol pantalon few kono mo yijiwɓe ko watta e ɗey laawi hara ko mo helli faaɓe e duuɓi ta ɗum no watti pan a wiyata ko e galleji julɓe ɓe yalti no yurmi no aani no maapini no jeeya e mum kadi haray gorko ko yo nunɗu hakkunde ɓiɓɓe ɓen ko wana noon nene jon kadi haray ko nunɗugol hakkunde ɓiɓɓe ɓen ɓiɓɓe ɓen ɓe fonne ko wana noon kadi o tigi o eto o eto ha o aawa ko wiyete kon tawhidi wontinɗingol Allah subhanahu wa taala o eto o aawa ɗum e ɓernde e kañum pay koy to o andina ɓe kon wiyete tugale l'islam ko ɗon tugale gomɗinal kon ɗum wano piiji wirniɗi ɗin joni wano aljanna o wano yitenge wano sirate o wano ko yowite sifade ɗum ɗon fof pay koye anda e neele ɗum ɗon fof hino wooda ɓe anda allahu subhanahu wa taala no sutiɓe kala kaɓe woni e kala koɓe woni gollude ɓe anda e neele allahu subhanahu wa taala on hino ayni ɓe hino renti ɓe awa haray ɗum ɗo fof no jeeya e ko wallata fota ko hina seeɗa e telemasi newgol ɓiɓɓe ɓen aqulu qawli hada wa astahfirullah li ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عباد الله اتقوا الله تعالى واعلموا أن هناك أخطاء يقع عليها بعض المربين أخطاء يقع عليها كثير منهم فعليكم أن تبتعدوا عنها أيما ابتعاد من تلكم الأخطاء ما يأتي مسكت الدبه فهو يتقول الله سبحانه وتعالى جولا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أند وندما نتم palje no ton ɗene o ɓe goo yanata e nder mum sabuna ko ɗum waɗi ɓe ni wondema mo anda o faalete moƴƴinde kono o bonnan ɓay o anda awa haray ko etagol anda ɓe mawɓe ɓen maaki e pular mo jangali haray jangali bimana mo andali haray marsali haray noon yo musidɓe tedduɓe ɗen palje si woni en andiɗe koyo en eto woɗɗitoɗen ɗe moƴƴa noon fii ko ne eten koyyo feewu fii ko ne eten koyyo moƴƴu no jeeya eɗen palje o ti wiya tun ronkodiri e suka mum on ma jomum wiya memu yaate on sa tipputoɗo aduna hande kadi o yaha noon hande kadi noon joni tawa hande kadi ko ɓurɓe mo jiiɓade ukkondiroyta ɗum ko hunde kanude noon ɗum ko hunde ɓoylinde noon hande kadi tawa hande kadi noon joni yiilowo ala yiltowo ala ɓay tun joni o yahi joni ko ɓeyka travaux ko ɗum waɗi shair o wi anil mar'i la tas'al wa sal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarani yaktadi wo neɗɗo ta landono wayri ndarum ɓe wondi ɓen no wayri noon andu kanko kadi ko noon o wayri ko heewi kon haray raɗa gongol ka suudu na solution pew no jeeya e mon tadakhulul akharina fi tarbiyati l walad joni si oti fuɗɗi dewgol ɓiɓɓe mumen woɓɓe goo ukkito misal joni wano
wano pati pay koy ma wano mama pay koy oti fuɗɗa tunkori sude pay koy ɓenna a piyay lang a piyay na kamɓe oti pay kun oti woni yilude yilta kono iɗen tori Allah yo Allah fewnu en fewnanayi no woodi e patiraɓe men goo tawa ɓe jaɓata ma wano neniraɓe men goo tawa ɓe jaɓata oti nde fuɗɗiri fi pay kun ɓe dogay kisamɓe ara ɓe ukkito pay koy noon hannde kadi ɓay tun yiɓe anndi o tigi suusata wolande ɓe haala haray biro makko ukkitike ma bemma ko ukkitike hannde kadi koye waɗay koye faala yiilowo ala huleteɗo ala ɗum ko faljere noon no jeeya e mum kadi assafaru baidan anil awlad ko yalti joni ko ɗum eɗen tori Allah subhanahu wa taala e Allah moƴƴin aduna Allah o fof moƴƴinana e lagine kamen ɗo ko tawata ka leydi o tigi marsali tawa koyo dogu yaha ɓon yaha leyɗele woɗɗuɗe acca ɓe ngure nden hande kadi ta pay koye naata e nde faala yalta e nde faala sino faala yaha l'école sino faala yaha fijugol yiilowo ala huleteɗo ala yiltowo ala ɗum ɗon kadi ko faljere hella ka newugol iɗen andi no woodi pay koye ɗuuɗu koye ɓe tawata be mum yahino leyɗele tawa ɓe jiiɓinoke ɓaawo iɗen anndi ɗum hino wooda fii kala ɗo woodi ɗo kadi wonɓe ɗo kadi tawa fahin kamɓe kadi ko noon kono ko ɓuri ko nduurude ko e yahuɓe ɓen donc yahugol acca pay koye ɗum ɗon hina solution noon no jeeya e mum kadi tahqiru ummihi wal istihza'u bihi amama aw tahqiru l abi wal istihza'u bihi amama joni wano babajo on garo sabota nenejo on yeeso pay kun sabota mo critique mo sonkana mo yenna mo hayfina mo maɗum au contraire nenejo waɗa ɗum nenejo on daro yenna moodi mum yeeso ɓiɓɓe ɓen hayfina moodi mum yeeso ɓiɓɓe ɓen ma si woni babajo yalti hara oti hande kay nenejo on ko ata on danko o yiɗa on toode fii tumni mo jombi no woɗiri sonnaɓe goo ko fii moodi maɓɓe no jombi hande kadi ɗon on woni ɗum wone saabu hande kadi ɗum wona saabu hande kadi taw o jaɓata hay ɓiɓɓe ɓen ne enedi moƴƴiri hande kadi koɓe yiɗaka hande kadi koɓe a ñaama hande kadi cheytane no ari heefima kanko ko ɓay o yiɗaka ko ɗum noon waɗi si gorko on jobbo awa ɗum ko probléme ji molanaɗi noon e nder ɓeygureji ɗin no jeeya e mum kadi tayiruhu bi ahwalihi aw amamih joni wano babaji on o daro o aybinira ɓiɓɓe ɓen saabu kawiraɓe makko ɓen bona iwdi en si mi andude mi ƴettoytano nene mon ka e nden nokkure ma ɗum nenejo inna bona bappa en e iwdi bondi en sifa ɗin haalaji ñidduɗi ɗin haalaji kanuɗi ɗin ko fajjereji molanaɗi noon hellaka newgol ɗum waɗetake no jeeya e muɗum kadi istihdamu dorbi ma awwali zalla si woni pay kun falji ilaka kun foɗɗi faljude ɗon direct o hen ɗo kun ɗon kisan o frappa kun ɗon ha yona ɗum ko faljere noon si o hattike o bonni kara nun atto noddamo yewtamo waajoɗamo wattamo e feere acca ha si woni o falji o bonni laabi go'o laabi ɗiɗi laabi tati hande kadi noon si wiyaɗa foccoyde bo kono an focce ilaka bonnande are ndere ko ɗon kisan fuɗɗotoɗa faapugol ngol ɗum waɗetake e hewre ɗum kadi tarku iqadihi lissalati wa ihmalih babaji on tawa si subaka yoni immoto yaha juuloya subaka haccaka si sagataɓe ɓen juulay ma si juulata haccaka si jiwɓe ɗum ɓen juulay naati neneɓe kan ɗum fof tetetake yeynetake babaji on ko woyi kanko mo hittini moƴƴa o yawi juulaka juulirde kono ɓiɓɓe sino faala e juulu ɗum ko ɗon waloto ha tele nangen towa 7 heures 8 heures ha nangue towa tawa ha joni ɓey gure nden hino waali an ko ɗum juuloyɗa way bien sûr a juuloy c'est bon kono yiɓe ayneneɗa ɓen Allah dandu si an a yeehi Allah ta dandu an yaha aljanna Allah nenu an yaha aljanna kono Allah dandu ɓey gure nde fof ɓeyde yiite est ce que toɗe ɓe jaɓa yahoya an aljanna kamɓe ɓe fof ɓe yaha yiite est ce que ɗum marsoyey awa haray ko an ayninaɓe on fof wa jangguinani laaɗo maki on fof ɗon aynina mum bellanditoyte fi ko aynina kon ɓe gure maɗa nden hittim wattan yiili etoɗa ɓe jangga fi julde nden may dina kan généralement ɓe faama ɓe ettoɗa kadi wattanaɓe yiili kippa haɓe wona juuloɓe no jeeya e faljere goo kadi almufadalatu bayna al awlad no woodi babaɓe gonoto eɗen tori Allah yo Allah fewne en fewna ɓe ɗum kadi ko faljere no honɗum ɓurnugol ɓiɓɓe goo e hoore ɓiɓɓe goo ɗum noon kadi ko faljere hellaka needi ɗum kadi waɗetake ɓiɓɓe ɓen fof no duwa fonnede ɓiɓɓe ɓen no duwa fonnede ko ɗum waɗi goɗɗo goo o ɓay woni o hokki ɓiɗɗo makko on goɗɗum ɓiɗɗo golli neno landi wo
amin noon mi jaɓata ɗum nde haanu laaɗo seeditoyo o yeyna o seedintin laaɗo ndaɗo mi hokki ɓiɗɗo kaari hunde kaari ɓe maaki a hokkuno ɓe yaɗi ɓe ma luttuɓe sifa mum o inni o oye ɓe maaki awa seedintinoye goɗɗo hera hinamin e riwaya goo ɓe maaki min mi seeditatako ho min mi seedotatako tooñe bimana mi seedintintake tooñe awa haray ɗum waɗetake haray ɗum ɗo fof ko noon e faljere hoytelen makka needi no jeeya e faljere goo kadi halla ka needi oti yiida ɓiɓɓe mumen e paykoy koye tawata yeɗɗa ɗen anndi no woodi baabaɓe googe kawtal ɓe quartier ji ɗin tawa haccaka si ɓiɓɓe mum juulay haccaka si ɓiɓɓe mum janngay diina yiilata yildata ɓiɓɓe mumen tawa ɓiɓɓe ɓen noon ɓen haaju mum wo fiimugol drogue fiimugol cigarette siko jiwɓe ko wattagol pantalon ji ha soirée ji an noon ɓiɓɓe maɓe yiidaɓe ɓen ɗon fanka buɗe ronka tongande ɓiɓɓe maɓe jokkodirgol e sugu ɓen noon ɗum ɗon kadi ko faljere noon ɗum kadi ko faljere noon haray falje ɗen giɗe ɗuuɗi fota ko hina seeɗa en wawata jantade ɗe fof ɗo de sabu raɓɓuɗugol tan on haray ɗum ɗo ko seeɗa tun ñomutoɗen e telemma fi ne'ugol ɓiɓɓe ɓen nde tawno inchallah haray neɓataka lekkolji ɗin uddita en anda noon ko hendutuma deyɓay enen kan hikka en jarriborama wota hajju yehe en jarriborama kadi lekkolji ɗin wota uddutu hisewndo ka wowi uddutude ne andi ɗi duuɓi feƴƴinoɗi fof watton ɗo harayno yahede lekkol joni noon ha ka won ɗo e andaka ha joni ko hendutuma woni ko lekkolji ɗin udditata hiɗen tori allahu subhanahu wa ta'ala nde nawnare wiyetende Ebola e kala nawnaje soñjuɗe ɗen fof yo Allah itta ende ittana ende sabuje majje on ka leydi meɗen ɗo hiɗen tori allahu subhanahu wa ta'ala yo Allah yaltinan en ɗum kañum e dendagal sabuji mum yo Allah itta en ɗum fof ka leydi meɗen ɗo yo Allah laɓɓinan en leydi meɗen ndi pos bi rahmatika ya arhamar rahimin hiɗen tori allahu subhanahu wa ta'ala on dendagal zurriyaji ɗi yo Allah fewnan en ɗi yo Allah fewnan en zurriyaji men ɗin yo Allah fewnan en zurriyaji men ɗin en tori allahu subhanahu wa ta'ala ɓiɓɓe meɗen ɓe yo Allah waɗuɓe huloɓe Allah yo Allah waɗuɓe tottoɓe haqqeji allahu subhanahu wa ta'ala ɗin yo Allah waɗuɓe ñentinoɓe sunna annabijo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam yo Allah waɗuɓe teddinoɓe mawɓe maɓɓe ɓen yo Allah hokkorɓe gandal ɗuɗungal waɗangal barki nafaygal aduna e laara yo Allah hokkorɓe jawdi ɗuɗuɗi nafayndi aduna e laara yo Allah arsukuɓe yo heɓugol fewjugol e ndi leydi moƴƴinandi itta o kiltu palta kala ko woni e nder leyndin bi rahmatika ya arhamar rahimin yo Allah waɗuɓe fewɓe huloɓe allahu subhanahu wa ta'ala yo Allah hokkorɓe jaahu yo Allah hokkorɓe dendangal moƴƴereji ɗin yo Allah arsuku en yoɓe nafu en ka wuruɗen ɗo ɓe nafa en kadi ɓaawo maygol mengol hiɗen tori allahu subhanahu wa ta'ala Allah hokkor en ɓiɓɓe du'antoɓe en ɓaawo fatagol meɗen enen ɗo tigi yo Allah arsuku en du'anagol mawɓe meɗen ɓen yo Allah arsuku en ɗuɗɗingol du'anagol mawɓe meɗen ɓen bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين